Pimento univerzitet. Pimento U. Dobri stari P.U. Pimento you, oh sweet P.U., thy fragrant odor scents the air. A pox on Yale, poo-poo Purdue, Pimento you, my college fair. Tamo, daleko najpopularniji drugari na... Tamo, daleko najpopularniji drugari na starom P.U. su momci iz Dovera. Tom, ljubitelj zabave u triju. Dick, ozbiljan momak od 18 leta, plus jedna zima u Floridi, vezano za momke iz Dovera u Evanglicu. I Larry, najmlađi od trojice braće. Veseli izlet u parku je isplaniran od strane našeg trija i na putu su da pokupe njihovu verenicu, nežnu Doru Stanjelulu, u obližnjoj ženskoj akademiji gospođe Čedar. Sa njihovom uobičajenom tačnošću, momci stižu u dogovoreno vreme od 15 časova. Juhu, juhu, juhu. I ubrzo su na svom putu. Prinuđeni da prođu pored određene javne kuće, kafane neslavnog ugleda, naši mladi prijatelji se susreću sa uznemirujućom situacijom, svojom uobičajenom, beskompromisnom moralnom snagom. Ali ne znaju da čak i sada, u baš ovoj kafani, Ben Nazadić, nekadašnji šmeker Rockford Hale, kukavica nasilnik Nitkovi lopov i zakleti neprijatelj momaka iz Dovera, rasipa svoj izgubljeni život. Hark, momci iz Dovera, proklinjem ih, duplo ih proklinjem, ispraćaju Doru Stanilulu. Draga bogata Dora Stanilula, kako je volim! Očev novac. Prokleti bili momci iz Dovera, kako ih mrzim! Mrzim Toma, mrzim Dika i mrzim Larija! Teraju me da pijem! Prokleti bili! Prokleti! Bili! Ali hajde da povučemo zavesu na ovu groznu scenu i okrenemo se prijatnijem okruženju, gdje nalazimo naše mlade prijatelje kako živahno igraju žmurke. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ne, ovdje! Ne, ovdje gore! Ne, ovdje dole! Ne, ovdje unutra! Ovdje! 510, 515, 520. Ovdje! Ups, izvinite. Ovdje unutra! Ovdje! Ne, ovdje! Momci iz Dovera, to znači da je Dora sama i nezaštićena! Kabriolet, ukrašću ga, niko neće ni da zna!
Spremni ili ne? Evo stižem! U pomoć! U pomoć! Spasite me! U pomoć! Tome! U pomoć! Tik! U pomoć! Lari! Pomoć! Pomoć! Spasite me! Spasite me! Pomoć! Pomoć! Spasite me! Spasite me! Pomoć! Pomoć! U pomoć! U pomoć! U pomoć! Tome! U pomoć! Tik! U pomoć! Lari! Jadna Dora, zar je niko neće spasiti iz ove nevolje? Neće li joj niko priteći u pomoć? Ali čekajte, šta je ovo? Izgleda kao upozoreni mladi izviđač, a to je upravo ono što jeste. Neće je izneveriti, ubeđujem vas. Telegram za momke iz Overa, Toma, Dikanja, Larija, lokacija Vevert kafana, širi centar Njujorka, citiram, POMOĆ! Kraj citata, potpis Udora, skupiti 35 centi. U pomoć! U pomoć! U pomoć! U pomoć! Spasite me! Spasite me! Pomoć! Spasite me! Pomoć! Pomoć! Spasite me! Spasite me! Pomoć! 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 Spasite me! U pomoć Tome! U pomoć Dick! U pomoć Larry! Oh, Dora dear, sweet Dora dear, keep courage up and chin held high. The stalwart sons of old P.U. are here at hand to do or die. P.U., P.U., we're all for you. Yay, boo! Ruke k sebi, Dene Nazadiću. Ruke k sebi, Dene Nazadiću. Ruke k sebi, Dene Nazadiću. Hej, vrtimo se u krug. Ustani i bori se, kukavice, nasilniče, nitkove i lopove. Opa, nije ti dosta batina, jeli? A sada je vreme da kažemo doviđenja. Doviđenja.